dore rero ibinyoma amakuru tutabwirwa kuri Eric Prince. Ese koko Eric Prince yarafashwe cyangwa ntiyafashwe? Ni umucanshuro, uriya mucanshuro muri Kongo. Birirwa batubwira ngo Eric Prince yafashwe ngo umucanshuro ukomeye w'umunyamerika, ariko mfite jewe ikibazo kuri Eric Prince. Wowe ubibona ute? Eric Prince yarafashwe cyangwa ni kagatwiko kabyaye tujya tubona bicicikana ku mbuga nkoranyambaga nk'ibyo byose? Ntabwo ari uko mbibona, ahubwo nuko numva babivuga. Bavuga ko yafashwe, ariko ari abavugwa ko bamufashe ari na ba nyirawe nta n'umurembeza ko kuko yafashwe. Ariko kandi abavuga n'abari bari aho yarari n'abegereye abamufashe bavuga ko yafashwe. Bikaba bishoboka ko impamvu ifatwa rye kuko Eric Prince ni umuntu ukomeye. Umuntu ukomeye cyane. Umuntu ukomeye. Abona iriya mitwe y'abacanshuro buriya nubwo babitwa abacanshuro ariko burya iba ari imitwe ifashwa na leta runaka. Yemewe na leta ku buryo bafasha leta aho rukomeye. Kuvuga ngo rero wenda dusubiye inyuma gatoya, ntabwo leta y'Amerika yari kuzana abasirikare bayo ngo baze muri Kongo kwivuguta muri uriya mwanda, apana itabizi uko bariya bahari kuko ibizi. Ahubwo ntabwo bari kuza kwivuguta muri uriya mwanda kuko igihugu cya Amerika kivuga ko ari igihugu kigira leta igendeye ku mategeko. Ntabwo rero inteko ishinga amategeko ya Amerika wohereje ingabo zayo itabyemeye bahita bakweguza. Niyo mpamvu Trump yiyemeje cyangwa se yiyambaje Blackwater kugira ngo ize muri Kongo gucunga za nyungu za leta zunze ubumwe za Amerika. Hanyuma rero kuba Eric Prince yafatwa bivuze ko ari Amerika ifashwe nyine, urumva? Icyo ndacyemera. Hanyuma rero Trump yiyamamaza avuga ko ari kugarura icyubahiro cya Amerika, make America great again. Noneho urumva rero niba ashaka kugarura icyubahiro cya Amerika, Amerika ikaba iri gufatirwa mu misozi mu mahanga ahantu hari ubwicanyi bukorerwa abaturage. Urumva Amerika ubwo ifatiwe mu mwanda w'inyeshyamba n'ubujura bw'amabuye y'agaciro, sibyo? Nkaba rero icyo ntekereza ko Amerika ishobora kuba yaravuganye na M23. Yego. Baba bati nubwo mumufashe nimuhave nimubivuge, urumva? Mutatwambura ubusa, sibyo? Ari umutipe witezira. Aka kantu ushanje kuvuga ko Amerika izi neza ko Eric Prince yafashwe. Birashoboka ko yaba yarafashwe. Noneho Amerika ikaba yabwira M23 igakina deal na M23 nimuturaburize, nimutangaze ko mwamufashe. Natwe ntago turi buze gutangaza ko umuyobozi wa Blackwater yigeze akandagira muri Afurika. Ho byari byarenze kuko Kinshasa yagezeyo ni Bujumbura yagezeyo birazwe. Yewe na Uvira yagezweyo. Ntituraza gutangaza ko Blackwater leader Eric Prince yabuze. Yego. Bigume ari amakuru adafite ishingiro. Turakomeza tuganire. Yego. Hari icyo tuzabaha noneho mu muduhe. Ubwo mbitekereza. Turatekereza ko uyu Eric Prince yaba ari mu maboko koko ya M23. Yego. Ariko M23 ntishaka gutangaza kuko amakuru ahari nuko M23 itigeze itangaza ko yafashe. Nta makuru ahari. Nta makuru ahari ko itaja, ahubwo ndatekereza ko amakuru arahari yuko none se reka nyine banza wumve, uretse banza wumve utishyira mu mutego. Yego. Uratekereza ko ngendeye kuri ibyo bivugwa, ndatekereza ko Amerika ishobora kuvugana na M23 ibyo ngibyo wari ugiye kuvuga. Noneho bayakasa mutwe. Amakuru biravugwa ko Eric Prince yafashwe. Yego. Ariko nta makuru ahari agaragaza yemeza ko umuyobozi wa Blackwater ari we Eric Prince w'umunyamerika yafashwe. Noneho kandi nta namakuru none agaragaza ko atafashwe. Kuko yaba atarafashwe nawe yakigaragaza. Hagati aho rero ibintu biri mu rujijo. Ariko ikigaragara
igishobora kuba kibyihishe inyuma igishobora kuba gihari cyihishe inyuma y'ibyo byose nuko Amerika yafashwe iri muri diro yafashwe Amerika ikaba ishaka Kudaseba. kumubohoza niba kumurekuza sibyo gutuma arekurwa mu mahoro itambaye ubusa ngo ubwambure rwayo bugaragare yego none ikaba iri muri za diru na M23 muramuduha natwe tuzabakorera kugira ngo itagaragara ko iri muri diru umva Trump ari kuvuga ko yahagaritse intambara zo muri Kongo noneho bigaragaye ko Eric Prince yagiye nk'umucanshuro kurwana muri Kongo rero kandi ni umunyamerika urazwi kandi ubucanshuro mu mategeko mpuzamahanga ntibwemewe kuko buriya ku rugamba niba yarafashwe koko na M23 ibaye yaramufashe yego bamwishe nta kibazo yego buriya nta tegeko ry'intambara rirengera ntari murengera abandi wabonye banyujije mu Rwanda iyo aba M23 baba bicanye bari kubarangiza kubashyira ku mponde bose bakabarangiza nta kibazo nta gihugu cyari kubareka nta tegeko riba ari kurengera y'urumbu cashuro urakoze cyane ukuvuga ngo rero ubwo ntekereza ko Amerika ishobora kuri kudiringa kandi niyo uri kureba aho ibintu bigana yego intambara muri Kongo yararangiye kuko ubona ko M23 ibintu iri gukora iri kubaka imihanda iri kubaka igihugu irimo irubaka imihanda ubu bafunguye telecommunication sosiyete nyinshi cyane z'itumanaho zamaze kwiyesera neza muri Kongo ubundi harabura ikibuga cy'indege na perezida n'ibendera ariko ikibuga cy'indege cya Goma cyatangiye kugwaho indege ntoya za Kajugujugu ziri kugwaho rwose za Monisi barabura kode yes kuvuga ngo indege M23 urumva ari ahantu haba hari ibintu by'amabanga menshi urumva ari naho ndi kuvuga ko Amerika ifite deal urumva ari ibintu by'amabanga menshi kuko niba barashyizeho sosiyete z'itumanaho zidakorana na leta ya Kongo ntaho zihuriye na leta kuko babahaye kode ubwo bafite kode urakoze urumva rero no kugusha indege birasaba ko babona kode yabo yego niba mara kuyibona haraba habura iki habura perezida n'ibendera n'ikirango n'indirimbo y'igihugu igisirikare kirahari igipolisi kirahari cyiza cyane so reka dusubikire ikiganiro cyacu Eric Prince rero ibye ntibisobanutse tuzajya dukomeza biri mu rujijo tuzababwira biri mu rujijo ariko ikigaragara nuko ashobora kuba yarafashwe ntibitangazwe cyangwa se ntanafatwe ntibitangazwe simbyemeje ariko yarafashwe nanjye simbyemeje ko yafashwe ntiyafashwe so rero biri mu rujijo barakoze